Turabasuhuje mwe mudahwema kutwereka ko mudukurikirana 5/5. Muraho muri amahoro. Iyi ni ya saha mumenyereye tubagezaho amakuru abagezweho avugwa hirya no hino ku isi. Reka turebere hamwe ibikomeje kuvugwa mu burasirazuba bwa Kongo, aho intambara ya M23 ndetse n'ingabo za Kongo Fardc, Wazalendo, ingabo z'u Burundi, ingabo za Fardc bakomeje guhangana n'uyu mutwe wa M23, aho intambara irimbanyije mu duce dutandukanye tw'uburasirazuba bwa Kongo, cyane cyane muri teritwari. Ubu intambara ikaba iri kubera mu gace ka Mweso, Sake, ndetse ubu Mugunga naho intambara ikaba imaze kuhagera. Ubu tuvugana bikomeje kugorana cyane, birababaje. Abaturage bakomeje kuhatikirira nk'uko abaherereye muri utu duce tuberamo imirwano babitubwira. Ubu abari mu kaga kurusha abandi ni abo muri santere ya Mweso, aho ibisasu bikomeje kugwa umusubirizo kandi byica abaturage b'inzirakarengane. Gusa ubu byahinduye isura kuko ubu n'umujyi wa Sake wugarijwe cyane, ariwe uri gutegwamo ibibombe rutura. Amakuru aturuka mu maradiyo yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aravuga ko mu gicamunsi cyo kuri uyu wa gatanu muri nkengero z'umujyi wa Goma harashwe igisasu. Abanyamakuru bakomeza bemeza ko cyaguye mu gace ka Mugunga gaherereye muri komini ya Karisimbi mu gice cy'uburengerazuba bw'umujyi wa Goma. Amakuru atangwa na sosiyete sivile yo muri kariya gace avuga ko abantu 3 aribo bakomerekejwe n'icyo gisasu cyanasenye zimwe mu nyubako ziherereye muri aka gace cyaguyemo. Iki gisasu cyarashwe cyakora mu gihe n'ubundi imigwano ikomeje kubera hafi y'umujyi wa Sake uherereye mu birometero 20 uvuye i Goma. Amakuru avuga ko kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu imigwano ikomeje iri kujya imbere mu duce twa Karuba, Mushaki na Mweso two muri teritwari ya Masisi. M23 kandi ishinja ihuriro ry'ingabo za leta ndetse n'abafatanyabikorwa bazo aribo Wazalendo, FDLR ndetse n'ingabo z'u Burundi na Fardc ko bakomeje kwica abaturage b'inzirakarengane, ko kandi bakomeje kubagabaho ibitero bikaze bifashishije imbunda z'imizinga, ibifaru by'intambara ndetse na za drone za S-Chifu. Ni mu gihe ingabo z'u Burundi zaje gufasha leta ya Kongo zikomeje kurira yo kwarika uko ziri mu kirere nyuma y'uko umwe mu basirikare babo bakomeye Major Sindayiheba Adrien amaze kwicwa n'uyu mutwe wa M23 mu migwano yabahuje ku munsi w'ejo. Amakuru avuga ko kandi uyu musirikare yanicanywe n'abarinzi be benshi bari bari kumwe nawe. Uyu Major Sindayiheba yiyongereye ku bandi basirikare benshi b'abarundi barimo n'abofisiye bakuru M23 ikomeje kwivugana kuva mu mwaka ushize mu mpera zawo. Amakuru avuga kandi Major Sindayiheba Rukambo ari ubwa kabiri yari yoherejwe kurwanya uyu mutwe wa M23, dore ko mu kwezi k'Ukuboza umwaka ushize yari yakomerekeye mu migwano yaberaga muri Kongo n'ubundi biba ngombwa ko yoherezwa kujya kuvurirwa iwabo mu Burundi. Bivugwa ko ubwo yari arwaye umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi General Premier Niyomugabo ari mu bamusuye akamushimira ku bw'ubutwari yaraheruka kugaragaza ku rugamba, ubwo ingabo za Wazalendo zabatereranaga ku rugamba abasirikare b'u Burundi bakaraswa n'ingabo zo mu mutwe wa M23 hakagwa abasirikare benshi batabarika b'u Burundi. Ingabo z'ubutegetsi bwa Kongo ndetse n'izindi byihuje zasubukuye kugaba ibitero ku baturage cyane cyane mu duce dutuwe cyane twa Mweso, Mushaki, Karuba no mu nkengero zaho. Ziri kwifashisha imbunda z'imizinga ndetse n'ibifaru na drone ku baturage baturiye muri utwo duce twavuze haruguru.
Kanyuka akomeza avuga ko yibukije imiryango mpuzamahanga ndetse n'imiryango y'ubutabazi ko ingabo za leta ya Kongo ziri kubangamira Mweso ndetse n'utundi duce abaturage baho bahatuye, ziri kubica bunyamaswa. Agaragaza ko ntacyo iyo miryango mpuzamahanga ibafasha, nta n'icyo ibivugaho, yicecekeye yaruciye ikarumira. Imirwano yo kuri uyu wa gatanu ije ikurikiye indi karahabutaka yiriwe ibera muri teritwari ya Masisi. Ni nyuma y'uko hari haje umuyobozi mushya ushinzwe ingabo z'umutwe wa 34 mu ngabo za Kongo. Ni imirwano yasize ku ruhande rwa M23 ivuze ko yigaruriye utundi duce dushya dutandukanye ari two Rushonga, Majagi, Kabushumba, duherereye mu birometero 5 uvuye ahitwa Ngugu, nk'uko ihuriro Alliance Fleuve Congo M23 ibarizwamo ryabitangaje. M23 kandi n'ubundi ku mugoroba ku wa 4 yari yatangaje ko yigaruriye umusozi muremure wa Kagano nyuma yo kwirukanaho ihuriro ry'ingabo za leta ndetse na Fardc n'iz'u Burundi. Ibi bikaba bibaye nyuma y'uko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Félix Tshisekedi yohereje General Major Shoramabondani nk'umuyobozi mushya w'ingabo zo mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Kongo, mu rwego rwo gukomeza kugenzura imigwanire mishya y'ihuriro ry'ingabo za leta ndetse na Fardc bwo guhasha uyu mutwe wa M23. Bavuga ko bagomba kongera umubare w'abasirikare nibura ukagera ku 100,000 mu rwego kugira ngo bagwanye izi ngabo za M23. Uyu akigera ku kibuga mpuzamahanga cya Goma giherereye muri Kivu y'Amajyaruguru, akihagera yakiriwe n'abayobozi benshi cyane harimo aba politike ndetse n'abandi ba gisirikare bo muri aka karere k'iburasirazuba bw'iki gihugu. Nawe ahita basaba ubufatanye busesuye mu rwego kugira ngo babashe kugwanya uyu mutwe wa M23, kandi abizeza ko amahoro agiye kugaruka muri aka gace.